Maikanem Apilin. Tinapalabas, nagbaligi ni Bart anang yawid kini Ella iti mansyon. Impudno na ti marikrikna na iti balasang, ngam saan na sinungbatan da itoy. Inuray ni Ella na bartek da Bart, kan nakaturog da sa naglibas da itoy. Iti kaadanan iti asyenda, binteng manin ni Bart. Itagagayem, at tuyin tituloy iti nobela tayo na pauluan. Maikanem Apilin. Anyat masapul mo, Bart. Parwaram ni Ella. Agawam, kanusan? Puurak, ti pagnanadan nyo. Anya? Awan dito'y ni Ella, Bart. Mabalin mo ti sumrek tapno sukimatem. Jak kaya ti maululbudan, Ignas. Awan dito'y ni Ella. Sumrakak, kat sukimatek ti uneg. Kasanuitan. Ang mga numakita na ni Ella ay tinaglumangan na. Paunagan na ka, Ignas. Sige, umunag ka. Agsukimat ka, no kayat mo. Sapay lang kuma. Tadinak makita dito'y ligat ti tawa. Saan ko maatumanaw dito'y tawa? Salbag tayo dyan nga Ella. Sana siya ti karkaritan na. Sige, inakon, Ignas. Ngam saan ton ang makalibas pa ni Ella kanyak iti sumaron agon daway. Napanan. Kumalay atak manan. Kat agsubliak iti unag. Antay ta. Nakaunag ako na. Ella, aglimang kapay. Ang mga nukalat niya agsublay. Mang Ignas. Awanan. Timanaw matlaang. Agung unget itay, Ella. Bayam nga gungat. Saan nga agbaligi kanyak? Liklikak ni Bart. Jak itulok apagaramidan nak iti dakas. No kasta? Nakipagnaudan niyan ti Ella iti sabali? Mang Ignas? Wen, Victor. Iti kalapaw ni Nanam Alinda. Ilumangan na ni Bart. Dayjay a Bart. Nagdakas a talaga? Dakas a talaga. Iso arumbeng laeng nga ilumangan kan liklikan ni Ella. Salbag dayjay nga Ella. Inlamangan na kon. Ngam agsabat tumatlaang ti dalan ni. Awan, boss, saan nakakayat? Isumailam-lim mga nakan. Di naksurunan tungan. Kamangan musika, ti pagpupudutan. Oh, sana, boss. Sige, ang guli magkakaon. Hindi ako nagtagkagaripay. Nasaysaya pa'y salbag ka. Kakatwa! Bas. Denggan nyo ti ibilin ko kada kayo. Sige, boss. Iti kanito, makita nyo ni Ella. Yes! Tiliwan nyo, kat idatag nyo kanyak. Reglada, boss! Wala! Asidag iti ang sinda ti pagnanadag, Victor. Adayo iti pagadalan. Ano, kaya ko tagawid. Hindi agabang iti kabisera. Apay? Iti kasta, mabantayan ni nanang ko. Agmay may isang aninin ang mga saksakat iti pagbiag ni. Adda ka di kakabsat mo? Wen, adda doa kapsat ko. Adda na iti elementarya. Isa na bali iti elementarya, ta medyo sitid. Sana kas iti pagadalan tayo iti high school nga tayo. Sa nabalen, tinapatag. Adda pagadalan tayo. Sa bagay, ha? Ay, tayo man, Lando. Sumrek tang itirunta. Sige, ituloy tanto yung malamtag salita. Agditan tanto nga gawid, Victor.
O, dito na. Baka na rin. Kwarta na. Sige. Hoy! Bakit dito? Di ako kunan! Pagtatako kayo, tibaka! Basta. Natitigas mo. Ha? Bartog! May paturong ka dito! Hanya tinapat-patag. Dato'y baka mo ano na tabiyag mo. Sige. Sige, inakon! Ipanaw tayo nito'y baka. Indiretso tayo ni Tisogi na ya. Dayta ti magustuha kada kayo. At dalat tabingay ko. Bas, narigat mo ngawan bingayo. Nangruna ka na kayo tipos me. Maragsakan ak unay. Ngamin, siyak ti kadakkelan iti bingay. Si kangaro tipos. Bas, nadamanan igatang iti araga. Kasta tinapasama ka ni tatang ko, Victor. Panggap na tinumaban. Idi uko din dagiti agtatakaw ti baka kanwang mi. Kaya't daytan tinanggap wanda ng paltog ka ni tatang ko. Ngay sumutin tinakatayan na. Asino da? Basta ko na ni nanang ko. Adagiti sa iro at tao. Anya? Isumawan tatang kon, Victor. Isuan ni nanang kon ti mangisaksakat iti panagbiag mi. Sika, ada ka di mo tatang mo? Jak nakit-kita ti amak lando. Ha? Ne, kasano day ta? Di makulak ngawan tatang ko. Ket, pimusay mo tinak, di basitak pa ilang. Kasta ka di? Di makulak kini apong ko akulas. Awanin lando. Anya ti awanan. Kas kini tatang mo. Pinatay damot ni apong ko akulas. Ha? Pinaltugan dagiti awanan puso at tao. Anya? Iso nga ita. Agnanaedak kadamang ignas iti asyenda. Kinasyandak. Iso apagad adalendak ita. Victor, Naimbagkan ka tadapay nanang mo. Ngamsak. Awan apulos ka bagyak nga mamok. Jakap kapin ano ni Mang Ignas. Iso tinangasi kanyak. Iso daadwa kini Ante Ella. kasta gayam tinapagtungkan ka, Victor. At pagyamanak, tadamang ipapay iti kasapulak. No, apay nga may nanaranggas unay dagiti pada tao. At dantumot lal daw da. Urayan dalang lando. Intun dumakulak. Talaga balsak ida. Anya? Ala, nagawid takit din. Naibayag tan anagina na dito sirok ti dakala kayo. Sige. Ituloy tan tumanan ti agsarita inton bigat. Agawak ti magna. Naibayag ti panagis-istorya aming amin kinilando. Kababain kini Mang Ignas na maladaw nga agawid. Ha? At sumungad ang nakakabalyo. Aglisya! Nagawan anakam nan. Amo na nga daak dito igid. Dandaninak din nalapos. Nalabas dan. Kumusta kan, Victor? Kumusta ti panagadal mo? Awan parikot, Antela. No adda ka sa pulam, ibagam laeng Adda ni Mang Ignas apang ibagaam. Wan, Auntie. Makipagnaedak pa ilaan ka ni Nana Linda, ije kalapaw na. Ngamin, no adda dito Nalaklaka na ka makita ni Bart. Wan, Auntie. Annadan nyo day Bart. Agyaman ak, Victor. Agsabliak mo't lang iti kalapaw ni Nana Linda. Adala imay ko inala dito Uray ka. Kanayon ti panagan-anad mo, ha? Kan saan ka kumaamakiyap-apa ije pagadalan nyo? Agsingsingpat ka, Victor. Wan, Antela. Oh, Victor. Anya day tar aramidam. Palsiit, Mike. Wan, Mang Ignas. Anwam day ta. Pagpalsiit ko iti bilit,
Mang Ignas? Anya? Ay, sana. Di mo dangran dagiti bilet. Palsitak dagiti dakes abilit. Anya? Aday ta, nalpasan. Unay kakit nga ubingan aya. Noan niya la di tantar aramidam. Sige, Mang Ignas. Inakpay laban dagiti kawusta. Panawan kayo pa ditoy. Nasingpad ni Victor. Naragat niya ag eskwela. Iso at tulo nga. Sana balay. Tanagagat niya ubing. Aday ta. Nakaana ako ni Tinati nga si Don mi kininanang ko. Agawit ako, nagtaing nakagluto. Ami? Victor! Si Kagayong Dayta! Papa na! Inak matagalay tinateng. Sige, agudwatan iti day tinating anak. Adoy. Alang, Victor. Alang mon. Tapno di kan agbannog pa'y mapanagnat nateng. Agyaman na ka? Ato nakakabalo o masidag. Napay nga da kayo dito eh. Tay katuan ni Bart dito eh. Ay, kanya tinagan mo, Nineng. Ha? Kanya tinagan mo ko na. Ami, apo. Ami, tinagan ko. Nagpintas ka, Nineng. Nagnirang-irisina. Wow. Lartakad na sa akin. Ay, abay lalaki. Apay ako sila panak, ha? Ha? Hala, pumanaw kan. Kat agbati ni Nineng. Ano? Pumanaw kan. Kat agbati ni Nineng. Anya ti mapasamak iti day tagundaway. Gagayem. Di uliway na dinggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Pacloy. Direksyon June Ributazo. Sound effects Glenn Binawe. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin.